Jakom kamati mar od bura mar Senate mochung'ne pur James Murango okwedo motegno chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza machwado nota kembe mag rego chele ma Mwea kod West Kano. Murango, ma bende en seneta ma Kirinyaga, onyiso piny owacho mondo us bad migepe mag sirikal mayudo lal mathoth mag ohala kaka kambi ndeke mar Kenya Airways kod kambi mochung'ne keyo teko stima Kenya Power kar uso kembe matimo maber. Ewi mano, odwaro mondo piny owacho ket kambi rego chele mar Mwea kod West Kano e lwet jopur kaachiel gi miyogi kony mar omenda. Waache kuuza kiwanda cha mchele cha Mwea na West Kano, ili tuweze na kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula. Lazima tuhakikishe kwamba zile viwanda zinafanya kazi kwa njia inayofaa na zimepewa usaidizi ambao unafaa ili kuzalisha hata zaidi. Za kushangaza ni kwamba West Kano na Mwea wamekuwa wakitengeneza faida. Serikali haijawahi peleka pesa Mwea na haijawahi peleka West Kano, lakini imepeleka pesa Kenya Airways. Ukiangalia Kenya Power pia ni hasara inatengeneza peke yake, lakini hatujaona katika ratiba ya zile mashirika inauzwa, sikuona Kenya Airways, sikuona Kenya Power. Serikali ikuje ipatie wakulima zile viwanda 100%, hata sio kuuza hisa, ili wakulima nao wajivunie, kwa sababu wamekuwa kichangia kwa miaka mirefu.